Dostaniya hesp û mirovan dostaniyeke kewnar e. Di demên şer da mirovan ji qede û belayan xelas dikin, di demên şahiya da ji zûtirikê mirazan digihînin hev. Di zarokatiyê da me bi tenê navên qehremanên destana ji ber nedikir. Di heman demê da me navê hespên wan jî ji ber dikir. Navê hespê Rustemê Zal rexşê belek bû. Yê dewrêşê Evdî Hedwan, yê Cembelî Xemrevîn, yê Ferzendebek Eznawir bû. Ez ji wan yekî zêde bikim. Navê hespê Zezê qehremanê çîroka min jî Kakas e. Şiyes 5 sala şunda dema ku apê Zezê behsa Kakas kir, kelogirî bû. Zimanê wî negeriya, giriya. Çawa dibû? Mirovekî şiyes 5 sala heznîtiya hespekî bikişanda. Apê Zezê li Qersê, ji gundê Wezê, ku rê Mîroyê Elê ye. Dema ku rêwîtî, bi peya, bi firhûna an jî bi pişta hespanê mala Mîroyê Elê qonaxa mêvanan e. Gerî û süriyê wan hene, li çiyayê çîftelera diçêrin. Gîhayê birlîga mala Mîroyê Elê dibe behra bêbinî. Çil tirpankêş, çil rojê tirpanê dikişînin. Hil didin, datînin, dixwin, didin xarinê, kêm nabe. Xwedê aveke, hê jî zêde dibe. Di nava vê hebûnê da bayê xortaniyê li apê Zezê digere. Di sala 1960 da berê xwe dide Almanyayê. Cihoya hevjîna xwe û zaran li gundê hêle. Li peyra jî malbatê nabe. Çay hebe ciho wek xasiya xwe ye Elê jineke jê hatiye. Ji ber wê apê Zezê arxayîn e. Malê ji roda neçe. Dê ji rêva here. Bavê malê wek mêvanê malê li salê carê tê malê. Ji wan mêvandariyan yekê da ez çûme serdaniya wî. Mesele ve bû, min jêra behsa çîroka Qedrîcan ya Seyê Zozana kir. Wî jî ji min re behsa hespê xwî Kakas kir. Hespê şiyes 5 salan berê pir nekişand, kelogirî bû, zimanê wî negeriya, giriya. Apê Zezê dema ku hêj 16 û 17 salî ye, hespê wan êpê barxana şivana dikişînin iş dibe. Mîrobek li Qersê diçe meydana hespa ku hespekî bistîne. Hespek bala wî dikişîne. Hespekî kumêt û tijî ye. Kapên wî spî ne. Di destê 2 xortan da ye. Ya ecêb kirina xortan e. Hesp serê xwe bilind dike, xort hefsarê wî bi hişke hişk berjêr dikişînin û bi kulman serê wî didin. Mîrobek hêrs dibe. Dibe, kuro law, ev malê diziye, hûn çi ji vî hespê dixwazin? Xortê mezin dibêje, heşa apû, ev çi gotine? Ev hespê bavê me ye. Bavê me jî ji Çerkezekistandiye. Bu qasitê canê bavê me jî got, heywanekî ziyankar e, em ji derê xwe derxin, birfoşin. Dema bavê wan suyar e, hesp ji nişka ve direve tewlê. Bavê wan serê xwe xwar nake, nehtika wî serderê dikeve, serê wî dipelixe û dimire. Bazara wan hev digre. Mîrobek hespê distîne. Navê wî dipirse dibêjin Kakas e. Mîroyê Elê Kakas hil dide, tîne, dide destê şivana. Barxane kişandin zora Kakas diçe. Di nava çend mehan da dihelle. Parsiyên wî tên jimartin. Pişta wî kul dibe. Dikuxe, dihênije, av ji dev û pozê wî diçe. Rojekê dihatek heye li Wezê. Dê ji gundê Cînar Taşkofê bûkê bînin Wezê. Xort ji bo balîfê bûkê bînin, hespên xwe yên herî revok siwar dibin û berê xwe didin Taşkofê. Balabegê kekê Zezê jî hespê bavê xwe zîn dike, dê pê here. Zezê jê ra dibêje, tu zewicî yî, ez ezebim, bihêle ez pê herim. Balabek jê ra hêrs dibe, hespê zengû dike û diçe. Dilê Zezê kirekir e, ew jî dixwaze here. Lê ça? Çavê wî
هسپی کاکاس ایل بنتارا مالی دهولان دید که به او جی زانه به وی حال کاکاس نکاره بالش بینه لیقت نبه دی هره تو اشکوفی ببینه همه دچه سرکه ودکه بی جلو بی گم پارچه یک زنجیر داویجه پوزی وی و او جی بری خود ده تاشکوفی حیا که خود دگینه بردری مالا باوی بوکی سوار جبالیف هل ددن و درد کبن لی کاکاس خدا ویجه عرده رانا به زازه لبر سری وی دکوه چوگا سری وی مزدده و وقت زارا بردگره کاکاس چون کاکاس بختی تدامه در به کاکاس چاوه که که لوان دکوه حال زازه و کاکاس دکنن قرفی خوان دکن کاکاس هیدی که سری خوب بلند که و جدو هسپا دنیره چه توز و دومان بای خویشتنه همه جن نشکا وراد به زازه به زوره زفتی که او خدا ویجه سر کاکاس سری ده سر هسپا کس خب پیشی خلاص نکه و همویان یکو در باسته به لپیشی به تنه بالا بگ دمینه او جی زازه جبو نکه و پیشکا بالا بگ زنجیری حشک دگره نهیله کاکاس جی در باس به بالا بگ دمان پیش خود دنیره چه؟ زازه به حسب اشکولک دایه سروی قامچی که داویجه روی کاکاس گور و کچک وی باری خیر و خوشی وی دیند به کاکاس ایشا قامچی ایشا زنجیره دیده جبیر کرن زازه نکاره کاکاس زفت بکن بالا بگ جی جدو خوده هله و بری حمیان تی برداری مالا دحاتی جوتی دعفو زرنا لی دخن دعواتوان دستی خود لحف دخن کاکاس قی او قاره نبسیه گوهین خود فیت که دیلا خود راد که لگوری قیده دعفو زرنی در رقصه زازه هسپی جی باوی خود خواسته باو جی هسپی دیده زازه وی وقتی وبا هسپان هبیه کیکو هسپی که نخواش اشکه گوهین وی جیکه و ببه دولتی قاسک پردستینه تک چوین زورا بلابک چویه جباوی خورا دبیجه هسپی کاکاس نخواشه که هم اشکن و گوهی وی ببن و پری وی بستینه باف هرست به دبیجه بمهانه باری مکشاندیه امه گی وی سرمه نهاجی بعلیف آنیه امی چو اشکن جخو مجه او دا زازه هسپی خود به با ملا آفدل ملا آفدل جی هلا اخلاطیه ده دما خورتانیا ویدا عثمانی ده در حقی ویدا تشتین نپاکت فکره وقتی برویا آلاین حمیدیه کور حسین پاشا رید ده ملا آفدل ده بجه حیفا خورته کی وقته شوان دران حره ده تشتکی بین سریده قرص لوی گاوی ده دستی روسان دایه او جی درتی تی وعزه جیشتی به ده زوجه و دمینه کس مثلا ویجی نزانه یا هر کس زانه اوه که مله اولیوه که خودیه هم ملایه هم جی بیتاره ملا افدل دستی خود لسر گوده کاکاست گره به گوهین خود هناوی گوتارد که لده و فرنکه نوی دنیره و دبیجه جدوزه هنه یوانی حشا حرمت جماعتی کرمی دویر برهفکه سری حسبی خود جیه کی به محکم گریده لبر پوزی حسبی خود وان کرما بکه قوچ چند هیکام بشکنه سپیکو زرکین وان جهر جدا که سپیکی وان سر کرما دا که سر ویجی هنه رونه بزر برجینه و ایگر برده بلا او دوی وی بکوه دو پوزو هنه وی حسبیته اوی لیخه وی کیم و آو و گمارا هندره حسبیته گشکی بینه برشینه بیرا دسیتله که دا کایا گون بکلینه به وی کایه و آوا وی حسب خود رند کابشو بزاری که وان هکان و هنه آروا هویره که چیکه و بکشینه کلا پشتا حسب خود لی هر روش وی هوری روم بکه که بلا چرمی پشتا حسب ته نقور چمه دو مهان حسب خود ده جیه که وسا بتاری دا خواهی بکه که بلا قاسی سر درزیه که رنگای روی نکوه اندر
زازی همویان یکو دیگه دمهان شوندا کاکاس دبه معسی دی سر حال خوی بره زازی کاکاس دسا دبه با ملاو دل شی دسا به دست و گوهین خو هر درن کاکاس گوهدار بکه دبیجه به تنی قصوره که هست بتهیه دفرلکین ویدا که زیهنه ازی وانجی درخم که بلا حسبته باش بدازه گازی چند کسی دستو پیدکن لنگو سری کاکاس حشک گریددن ملاجی بیریکا خود کیریکا خود دردخه و بوی گازیان دردخه و خوی تجی برینات که دبیجه ده خیره کی هست بخونی جوی روژه شونداتر ایدی کاکاس نای زفت کرن بالیفا اوتینه ده پیشبار کنده او یکمینه لبر دفو زرنی رقص کاره جه زمان زلزه جی فهم دکه همو در و دور حیران کاکاسن هست بکی به ناو و دنگه تشتی بالکش هن جن دما که لبر زاره خوش شاد بن به شیرینیان به ناو وی بانگی زاره خودکن ده بیجن کاکاسه من روژه که زلزه نلماله کاکاس ده چایی را بنتارا گنده سرکه داره خلوریک دباره جخورته که مالباتی ده چه کاکاس بینه لی کوری خود ده کجه ناینه لی سوار دبه دوی هوای دا به ساعتان ده بزینه وستیایی آف ده و تینه به شل دخه تولی دما که زیزه تی مال و ده چه تحصیلیا کاکاست که دبینه چه کاکاس ارده رانابه و آلیه که وی کشیه به زلول لزیزه دنیره جیرا دبیجه مال خراب تلک همایی زیزه بانگی مالباتی دکه ملاف دلتینن لیتشته که ملا بکه تونه سبتر دبن قرسی با بیتاری لشکریه لی اوجی دبیجه تشته که از بکم تونه اف حسبی عشبه زیزه جه دیزگینا حسبی خود کاشت که او بر بگوند رید که کاکاسی که حسب جه را ند بزیان نکاره بمشه دلی زیزه خراب دبه تگری کاکاس فهمد که ببر خود که به لبن تارا گوند اردید که به ایدی رانا به آپی زیزه دما که هاته وی داره چیرو که کلوگری بود زمانی وی گریا گوت کست نبو از تیرا دلی خو سر کاکاستا گریان جبو روار ندرنن نخون دخوازه جندک کاکاسی خو چحل بکه ده چه گوند چند حوالین خو قازمه و مراتینه لی دنیره که هن ظالمان خاطنه و گوهین کاکاس شکرنه و بگری گوت از هیجی 65 ساله شوندا دما که به عربی جوار را درباست بن دزورم و دنیرم گلو هستی این کاکاسی من درکتنه لسر اوی عردی